twakira hamwe n'abamarayika tuzishima cyane kandi tunezerwe isezerano risohoye kuko twazicarana nawe kundereba tuzishima cyane kandi tunezerwe isezerano risohoye kuko tuzicarana nawe kundereba. Wanasifiwe. Shima Imana kuko tugejeje kuri uyu munsi tukaba duteranye turi abantu bangana gutya. Iki giterane kingana gutya ntabwo twigeze tugitegura, ariko cabayemo abantu badasanzwe. Icyo cyerekana kuko ari umugambi w'Imana. Shimye kuko hagaze ku munsi mukuru w'umuvandimwe. Urupfu ruteye ubwoba, urupfu ruraremereye, urupfu ruza rutera isoni, urupfu ukabona kuko wokwifata. Ni nayo mpamvu umuntu ashobora kunanirwa kuvuga, ukananirwa guhaguruka kugira ngo ugire icyo uvuga. Ariko nshimira Imana yuko yampaye ingufu zo guhaguruka kugira ngo mvuge imirimo ya mwene data. Uyu mugabo sinomuvuga ngo murangize, ngize ngo muvuge ntabwo twava ngaha. Ndavuga amagambo makeya cyane. Uyu mugabo twabanye neza mu buryo bushoboka, mu buryo byagaragaraga no hanze. Abantu bose nabahamya no hanze mwarabibonaga yuko tubanye neza. Twabanye neza, ni umuntu wagiraga ibyishimo mu nzu, yagiraga ibyishimo bidasanzwe. Mbabwira yuko kuva tubanye iyo myaka yose mwumvise twabanye, mbabwira yuko ntigeze mbona arakaye mu buzima bwe. Ntabwo yigeze arakara, sinigeze kubona n'umunsi n'umwe arakara. Icyo ni igitangaza. Muri ibi bihe turimo kugira ngo ubone umuntu amaze iminsi ingahe atarakara, yanyeretse ikintu kimwe gikomeye, ndetse naje akabimpatira, akazambwira ati nubwo wogira icyo unsitaraho tukaza urakara, ahubwo uzureka dusabane imbabazi birangire. Yatojeje abana banje umuco mwiza, abana banje baza basenga kuko nawe yageze asenga. Mwari mumuzi buke, yageze asenga akamara amasaha 2 asenga buri gihe uko agiye kuryama, kandi ntabwo yageze asenga yicaye, yageze asenga apfukamye cyangwa agasenga ahagaze. Agasenga jewe twadusenga twembi na nkarambi kumva narambiwe, ariko uwo agasenga akamara nk'amasaha 2 ahasenga. Yaramfashije, yantojeje umuco mwiza, izo ntarinzi byinshi arabintoza. Yagiraga umuco mwiza mwabantu, yagiraga umuco mwiza. Naje yarawuntojeje bimwe na bimwe, yagiye abintoza, abitoza n'abana. Mu kugenda kwiwe ntabwo umuntu yobaho akorera Imana ngo Imana imuhemukire. Mu kugenda kwiwe yateguye urugenzi rwiwe, je sinabimenye. Yaragiye aja ku ndondo, ngo ave ku ndondo araza arambwira ngo ninyicare dukora inama. Ese inama yiki? Ngo inama ya famiye. Arambwira ngo yatekereje ibintu tugomba guhindura muri uyu mwaka dutangiye wa 2026. Ngo kandi mbere yuko ibyo bintu byose ambwira ngo mbanze mubabarire ngo ibyo byose ngo naba naramugayeho muri 2025, ngo byose mbanze mubabarire.
aranambaza ngo se wambabariye, ndamubwira ngo inye nakubabarira. Arambwira ngo tugomba guhinduka, ngo tugomba guhinduka ngo mu mubiri no mu mwuka. Ambwira ibyo tugomba gukora mu rugo sinobisubiramo, ibikorwa byose tuzokora arabimbwira.